Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Channel TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni engalolu suku. Ingane zakwethu nginibhekela-ke nje egamekweni ey'seyithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje. Kubekwa ukuthi-ke laphaya endaweni-ke yasothungathi emagwaveni kuthiwa-ke sekudutshulwe kwabulawa abesilisa ababili, nekuthiwa-ke bebekade-ke besemotweni yabo ebepakile laphaya, njengoba-ke siyibona-ke imoto ebomvu i-Toyota Corolla ekuthiwa-ke bebekade-ke bezo-installa i-sound system. Nekuthiwa-ke kubeke sekuqhamuka imoto engaziwa yavulela ngenhlamvu ibhekise ngakubona. Kuthiwa-ke oyedwa kulaba besilisa uneminyaka nje ewu-16 kuphela, nekuthiwa-ke ushonele-ke endleleni ebheke esibhedlela. Kuthiwa-ke lo omunye ushone endaweni-ke yesigameko. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yasothungathi emagwaveni. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ku-Channel TV ngizohlezi ngikhona engulethela-ke indaba ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.